icyo popinze balon yakwera umusore. Okay, guseka ubwo aseka neza afite n'ubukarwa hari so cute ariko ameze nk'umujura. And then nyine face arakanura nk'igisambo. And then ushobora kumugezaho akavuga ngo mwegezeyo abantu za televiziyo muzibike muhira, then nago agaragara neza. Kandi I'm so sorry. Yeah. Bro, right? Bro, nakusekeje. Umuntu wa mbere ubimwe nza kumujura. Ko yiri ubwo niko yabibonye buri wese agira ijisho. Sorry no. Niwe muntu wa mbere ukugwe kusa nakoravuze garakanwa nk'isi. Ishose tuyihagarikira agasho irangire cyane. None se man, none se ari igisambo kireba. And then urareba amaso ye wagira ngo niho bacanira ibyotezo byo kota. Amaso yaratukuye cyane wagira ngo ntajya agoyeka. Arara majoro ari gukora se umugabo se. No, arara majoro ari kureba aho biri bucemo nga bomore. Uya n'umushoferi w'imujamba twari ako. Yavuze ko ari umushoferi. Erega buri wese agira icyo ashofera natubwire ni taxi ni nubuhe bwoko? Volkswagen. Move. Uko biri hari ukuntu bavuga ngo hari umuzungu wicara mu gitebo kikasa nkaho kimubereye, hari n'uwicaramo kagira ngo bamutijije nawe wagira ngo barayimutije si. Oya se ako bro, uyu mukobwa yawe agifite balon ye wari kumukunda? Mukundi. Ya naguko kandi uraza tugusubize balon. Arakora uyu musore arara majoro ari gutwara abantu ari gushaka ibiceri kandi bank yawe simeze neza account yegerese Mike ko biri nyine ntago ari mbi cyane. Mukobwa ni wamugurira akamodoka agukunze ntago birahagera. Yego ako biranga tugusubize balon umusore azi gukora niyo mpamvu kandi navuze ukunda abasore bakora. Oya ndakunda abasore bakora nkuko ari karabivuga ariko aragaragara nk'igisuma sindi byisubire. Bro nawe byagusekeye reka twikomereze.